กะจิงแทงกะลีกะได้กะเวกะจิงจงกะนองบะฉลองกะบะละเป็นจินจาร์ชิกะได้อีกิปุเลตเป็นกะลีจงกะนองบะหันไรวัดฮับประเด็นกะจิงกิบันซาวดองจงกิปุเลตเป็นกะลีกิดังประชังกัดบัดอนกิลาดกิลันตีบันเตละกัมยะกะนี่กะจิงดากะบะวันระยะกิบุตริกัมบะเพรบะกันทุมยะกิจิงเป็นกะลายะกะรูกัมเป็นกะลีบะจิงเป็นเบรันตียะกิจักะเป็นยังกะลีฮักะแลงกิสุรอกจงกะนองบะฉลองKatanat penyat kali jong kanong ba Shillong na kapor ke Japan mi ya ke jing pen benai ke rukom penyat kali bethamai haba bo akmat ke jing pen sok yak pat ba nong let nong wan bat ke jing pen kluit ke surok yat kali ban penduna ya ke jing thang kali ndrai kidan pat ke rukom penyat kali jing pulet ke bam pen sengau tenat yak pat ba nong let nong wan bat ka weni kini ke de ke jing pen klai ke rukom penyat kali ha surok Laitumkhrah kam tam ke jing mana ban om sha sho ban penyang kali ha Laitumkhrah jong surok Laitumkhrah Kani kejeng mana kalau bojeng iki babon balang kamtam ki kimi ki pa ki belet on bat show school ki kon daki kali bat ki thok lai bahasa lentar jeng surok ki pulet ki lawa ki signboard bamana ban penyang kali bat ka kuna ba sans patengka ya ki bapen khen Kani kejeng mana kalau bo kejeng ke bakrau mentai ki kimi ki pa jeng ki kena school bat ki samla pule ki belet on bat show school man la kasngi namar kejeng bamdan satya ka jaka penyang kali ki babiang ya ki ba ken up ya lagi jong ki khon ki kiti Kong pusat pain kat nur tingkah buat nak ada you pusat pain. Garu ngamtip ngadang wan shaw school kon ngamtip ro bakim syaban parking tinga shu bu la ka bu parking ga skuti hang teh pon neng katedral mo de hak por banga dang bu untung abut bandik nyo ngi ibla sakalam den dang la sakalam ga haban wat iki pulit iki pa fine san spa de ngamtip nak ada you de ya fine tepat Ti kong kum make pa bobo school lagi kon nai mentah bopi wan shaw school pisam jing nam haba mendon sok ka ban penying ki thok nai ki kali ani ba ka sham jing bhai ki ta ani sham jing bha na ban ni bon shaw school kum leong ha katedral lo kim sha ban penrung ki kali ki skuti la ki kinu ki two wheelers mah te nang tupat ban yang hani posurok ro kim sha la jar bhangi ki ki pa ban wan shaw school kon ken kani galong kapajin sa umdi tayangai baru hiki kimeki pa papaliki bon shaw school na lena polorito kamtam le na polorito ta ka parking go kim long yo mo ban bu iki kani te ka shamjing ba kani kimeki pa kepat kani ka sarkar ba at least long bakan bu ken na kabantaki kimeki pa long bakin yo ban bu hakar komadik ngom no kan bagi le na mar yo ngom no na yang bakla la thapan Tim yo jakayang syo tipin yakaran no pade. Mo astom yem. Pipulit ndi ruban yang sipang yo. Taman nong no. Nang ok kabun lala ka jig pinyat wi. Nakaliang government perkhat dokum tu nakaliang bae. Ai sai kata ka jingel tu ko jong ki kum make pa I think from my point of view but suk ya baro ngatrai kalau government ka implement no bahkan long mandatory bahkan abedo school bus I think that will be ngatrai kan nyarap kata Kila ban batai khliat long kai ka jing sam jong make pa ba hang ne khamat jong ni school advance kim sa sum tai ki kali bakin yang te ka bu na ma jing fi kum make pa ba pin on na ban wan shaw ki kon hoi ta ka jing le jong ka sakar hoi kala ban long na bhatam namda jong ki namda nya bet kan ka traffic apo khamtaw ni ka school te kham kum kimek pang aso ba don hi ka jing na kalyang pa kimek pa khamtam ba ngan bo ki kon kiti ka sham jing hingi namar ba i bro entire straight jong ni ka lentina nang ni sadu dan kati na i ba ki bo ki no parking sign te kalau siap tiang ini rumah bangin sebuah kali sini styro nomor ba itu bi ba pulet kiju kelam kali tiang soba kadang ni kejeng snow nak kaliang ke mik pat yang snow ba kadang ni kejeng kata ini kamta mak performance step nak kalong bala tiang snow kerpat ya ka police department mo kamta bidai traffic ba kan la ban alat kamta ta itu por bangin la ban bu ikon tam bangin la ban drop ikon bangin la ban one no kan ne la bang tam ban drop ki kon jongi ma bagin tang su drop hajan school bagin alat tam bagin yang bagin na khnang ma kalong khamsup yangi namar daki restrict ni te kan poi kapor ba
kini ki public ma kim don jaka se bu parking kin penyang kim ban se namar ba in le kum no ba kinta nam ta kun ti ma ta yang ko nong Long pi ik mo kini kor kompanya kali bakim sa so ban penyang kali nang ni sadu station nang taka but ng mi pa baki wan on school Tata jusha namar boleh yang ni wan shudra pikun ngelaya no tewa. Tementan dekim sha tak custom sha kan kata te. Problem sha. Jika isai gaji kentu ko bapidon ya katna traffic. Ngan batai kumnoi kata kasong ka department kaban pe jaga bet kabiang jangi ba ngi mi pa busuan susau shudra plalet kaban perkhalam ya kata gidan gejeng susu. Oh kau sibuan kabu jengi akan. Marba kat sebangilet mo no parking perkhai. Ti mentar kila khanglot ikini ki parking hai nan ja kabu susairu. Ti kabu jengi kabu ningi kabakrangi kimi pa kan. Nda kalong sitom sisa ta kaliang. Ini kerpat kalian ke polis department kan pej perkhalam alis la kuno nuru ala tang ke porbis. Ngapor bawai kan kamsuk ti ngi. Mo tang sipar pang kan ngarukan kanyarap. Marsti kaliang ru ka sindol barsnong tep kanu akan sya yo ka khang sakada barsnong nanti jongka cliff colony ru ni la sim kan jengi khra. Habekran badu Bikram di Marak badu SP traffic jong ke East Khasi Hills ulong bagajing mana jong pulet kedai nak benta kebet kebiang jong baro. Bad ban penkluat ke surok banduna ke jing kali. Uang bagajing mana kadai nak benta kitu ki kali ki bapenyang dagi bon kenta. Ndrai kamsem lakang satya ki kimi ki pa bakin penyang ki kali ha bagi wan on ne wan chau school ki khon ki kiti jong ki na ki jaga pule. Uang bagani kejing mana katrikam haborok ki surok kathan Laitumkhrah. Naduk surok dhan keti sha police beat house bad dhan keti St Edmunds Shamadan Yorunghep. So basically it's we can't say it's a new traffic arrangement. First, I'll go with the St. Edmunds schools, the traffic arrangement. The road which crosses Edmunds is a national highway. As per the transport department's notification, we can't allow any roadside parking on the highway. That is number one, and we are following that basically. And it should not be a problem because the school has got a sufficient parking space. It can be utilized. And secondly, with regard to Loreto School, we allow embarkation and disembarkation for the students. Only thing which we do not allow is whole day parking. Whole day parking of all the vehicles, it can be parents, it can be public, it can be anybody, so which obstructs the free flow of the traffic. And the road is for the movement, not for the parking space. Should not be utilized as a parking space. But on some grounds, we allow the few school buses to be parked on the roadside, especially the school buses. Apart from that, we are not allowing anybody's vehicle to park for the whole day in that stretch. But parents from Loreto Convent, they are saying that they are not allowed to drop or to pick up the kids, and if they park the vehicle only for a minute, they will be fined. No, it's not true, because just yesterday, day before yesterday, we all are monitoring that. We allow embarkation and disembarkation. Otherwise, where they will get down? It is allowed. Only thing which we do not allow is parking. So whether this traffic arrangement is on trial basis or it's a permanent one? In regard to National Highway, it will be a permanent. And in regard to the Loreto also, it will be a permanent.